bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefoni igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dusatira gutangira episode ya 5 kuri Love and Soul. Ndacyari bida gurete nko bisanzwe. Bwira mugenzi wawe nawe abwire mugenzi we ko Dagurete atangiye gusobanura. Bire kubera kugasobanura times.com. Ibintu n'ubutamu. Gace gace. Nibutsa abakunzi bagasobanuye ko ku itariki 20 dufite agasobanuye live hariya ku Ruyenzi. Ntimuzacikwe, muzaze dutaramane. Turi kumwe na MP Production, Unique Ndabaga, Directrice wagasobanuye n'abazaba habaye, ndetse na Cyber One muzi cyane muri Mohan Love and Sword. Aka kavuye mu gatabo kitwa Sleeping Behind. Ko bibishe 我去给你加点糖。 ndoreka ngushyiremo isukari. Ugatamwe Imana ishimwe. 姐姐嫌苦不爱喝，所以我特意制作了一份加了蜂蜜的。 Yewe nari mbizi ko biri kubihire naguteguriye rwose. Ubu ngubu rwose nashyizemo ubu. Firimira shukwanga rafitwe. Hano mu nyubako hari umuntu ushaka kumurimura tutaramenya ngo ninde. Episode ya 5 nuko igenze. Nimuciko na episode ya 6. Bibutsa ko ni kugasobanuye times.com. Imana ibarinde. Ciao ciao. Hasta la vista. 欣赏，哎呀，如此的美吗？路漫漫，人生只一场。刀剑乱，人是乱，情丝乱，哪一能为我当选？